aku si diterah kan Belanda dengan Aceh kira tu. Teman kan dengan gigihnya kagak ada Belanda dengan ibu rembu Belanda tu kiranya yang celaka dah. Enggak pedih kayak let mah aja. Ke tu kumita mati kira tu pun main dengan warung yang gogo terus. Ke si burung kira tu ah. Amanan sebab Anjir, mana je macam tadi? Pak beda tunggu kelideng orang. Kah 60 juta kira tu. Katanya orang memin hai tunggu kan mandum nabut, mandum je buat hukum yang ni dah lah pokok mai hukum mana dah. Hukum mana dah lah pokok mai beda ku. Mana ada cara tu? Ani pun ada cara tu. Desa ada calung ada cara. No yang kau buka yang ada buka kerja ada desa. Amal ma'ruf nahi munkar. Kaya na pernah lo no boh na pertama Apa lo? Pertama boh kau buka yang buka. Ano ang kang jadian? Jadi kan Kan cuma lo ada cara. wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Pak teman yan, pak teman yan. Baik pegah ke je kubur, ke na kubur si ku pegah ju. Kukun bagurat arat ayat berlaku. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kukun hai pukul ma kedum. Deman pukul lam ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nah urmi mantai nam netang. Ha? Yahudi mendum minum enale puah. Ha? Nah ya ayyuhallazina amanu na mentang katuul bedoh kaje upagah tu. Upagah Nabi Muhammad hai sabda kot. Wailul liman la ya'lamu wa wailul liman alima thumma la ya'malu putra arti khun ko. Mandu apa titul bulah merpa yang upagah tu titul bulah mandu apa. Celaka mandu apa yang upagah tu. Membayang sunat tu kopiah, telit mal pi sunat si. Kadang si wajib me telit mal tu kopiah. Dia pun dia tunggu. Hang ko beli angin, bina besar ko dah dulu. Anak le urus beriman nak datang. Orang main berdua hawa nafsu sama lagi menetang malah lebih daripada menetang lah orang main berdua nafsu. Ya bu je bangai tu lawa. Baiklah pejabat tara mun dia, minta pejabat tara mun nak teh.